पक्षदे इंफम उहिबमर उहिब पाउ खरा अपडेट तौजरी स्टाफनी सस्पेंड तौग्रे मणिपुर मोबाइल डेटा सर्विस अमसुंग इंटरनेट की अथिंग थमलिंगै हौगिब नमित खनि की ममांगदा सोसानपुर डिस्ट्रिक्ट एयरटेल की इंटरनेट सर्विस फंगी आइबो वाफम लाकपदगे लेंगाकना कंपनी अदुदा सोकोस नोटिस थाख्रब मतुंग थौदोग अदुगा मरि लेनना एयरटेल की स्टाफनी थबकदगी सस्पेंड तौग्रे आइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बेरेन पाउमी सिंग फंगदोख्रे सिंगी मफम सिंद लॉ एंड ऑर्डर निंथीन लहन होनगनी है सिंखद ओहलोसी सीपीआई स्टेट की सिंगी मफम सिंद लॉ एंड ऑर्डर निंथीन लहनगनी है सिंखद ओहलोसी है सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल फोंदोरकली पार्टी से असिस्टेंट सेक्रेटरी एम जॉय कुमार लुआंग थादोरप चेरोन है था मरी मखाइरोम हेन मोबाइल डेटा थिंगुरब हांगदोरपगी नुंगाइबा पोगलबसु ngasi ngarang thokliba thawdok asi yengbada amasung irang asi loisinbada aruba kaya hen hen lehlakliba asigi teksak pomba india amasung manipu laingana pogadabane misam yam gidi lebaki obo problem am lakpada laingal tadaksinba khongjang kaya chathaduna jaifa lambida purakna bohonaba aibasi mahusane aduba laingak paribusin atawfam thok mathau amata ninthina tawkhidabana laibak asigi wathoki sathiraba phibam asi yawraklibane मियाम की नहा से अपाबदी नेना ताना हिंगमिनब खुनाइनी मणिपुर मिपुम खुदिमक हौजिक थोक्लिबा वाथोक असि कनानासु पामदे अदुबो सही लिसिंग अनि हेनबगी पुआरी लेबा लमदम असिदा सिंगनरकपदी कनानासु पामलोय नहासिंग अमसुंग इसे इसल सिंगना मथवाई थाबो फावबा किरक्तना वाथोक असि लोइसिननबा हनबा लेतना होनरकले मसिदा लेगा की पावर सिनब ngमदतुना लागलबा लेगा पारिबा सिंगना खुसेंगी होइबा पदबा थाउसिलना वाथोक असि लोइसिनबा यारोय पेन द्रवम्याम की वफम कुमना येंगलगा नेशनल ओइबा जस्टिस अमगी मखादा थबक पाइखतपम थोगे सेंटर अमसुंग स्टेट लेंगांना पांगथोकनी आइकिबो वफम सिंग हेग हेग कांगखथांगो तौखिदबा यामना यावरी सिंगदा पॉपी प्लांटेशन तौरिबा कयासी मंगलगनी हाना लाउथोकलिबासी चिनखक्तदा ओहेनफम थोकते अमरोमदा हंदक पार्लियामेंट की निमित मंगानी मिफमदा खनगदबा एजेंडादा यावरमदबा 33 पीसी वुमेन्स रिजर्वेशन के वफम अहान पोइना फोथोकलगा बिल लोकसभा राज्यसभा पास तौरे बिल खनबद लेखा की मैकेट की पॉलिटिकल की खुदों चाब लौन पुथोप नाते बिल हेक पास तौब तुंगदगी लिसिंग अनि कुनगमरी की भोट कन्न खोंगलगले 33 पीसी रिजर्वेशन असी कम्युनिस्ट पार्टी की बेन चालनी मधुमक ओइबदगी सीपीआई की सीनियर एमपी गीता मुखर्जी बिल अदुगी अहनबा चेयरमैन ओइके पार्लियामेंट की फ्लोर याना नमांगना बिल अदु पुथोके कांग्रेस अमसुंग कम्युनिस्ट की दे बिल असि क्यारखना पास तौनब होनाख्रबनी ngasi de ayet pakangpuna bill adu maming onthoklaga putholappagi owa khaktani aduba pass tawkiba aduda CPI su harau popogi masidi party asi ki hanadagi leijarakpa thodangni haire tangkhul naga film association na relief camp da mateng pangre mairul dagi leminaraklaba naga amasung maitei ani ki tanaba thanaba yadaba nungsi mari asibu sesinba utpo ngasi ukhul da base tauba tangkhul naga film association na ngasi manipur ki tampa ki lamda hangliba relief camp da anjang mana masing mateng pangre hogiba me ahumdagi ahrokiba kangbani ki unkanaba tangdu leita traba mikap mirau khultana thalaba misi mena yawba irang asina maram oiraga mai magai mai thabi kraba sangjafam leitraba myoi kana sangjafam lagduna relief camp sing da layudiba inmate kya gi nongwada sangda ba yadraba polam sing mateng bangba ngamdraba maksu yanjang na vi kya tampa ki artist sing ki khutang da khusinaki ngasi imphal ki marangkhom da leiba samas ki high school pisum singa mathak da leiba manipur college amasung akampat da leiba ideal girls college da hangliba relief camp sing da angamba yansang nabi mateng pangba ki thorum aduda tangkhul naga film association ki president Robin Hai matama da sing amasung tamda khundariba maite amasung tangkhul naga ani asi yamna nungsi chanana chamin thakmina duna lakhibani adubo laibak thibade kangrup ani ki irang asin maram oraga mahausadagi leiminarkiba mari adu handakti khara khajik lapthokpagi mami ama yamna chauna tare maramde yelomi haiba khaidana furuk khudimana khunda thun leiraklabanina lam amaga gi marakda furuk kayana khunda bu oibana sathok sasen tawbada akaiba laikhibanani loidana ngasi tangkhul naga film association na voluntarily oina mateng panglibasi kanagumba miyoi amatadagi mateng lauruba leitana aikhoigi lamda haujaba yensang na fi adu puduna laklaga mateng pangbani adusumaka tana phongdoke
Makatarakwa atopa pauda Saparmaina Police Station da Sangjafam Lauringeda Siangsak Laitre Haina Police na Aikoi gi sel lauke Hakdeng na paugdam Saparmaina gi Kunja Kangpopi District gi manung sana Saparmaina Police Station gi jurisdiction manung da leiriba Saparmaina gi midai gi jong kunthra gani thoi kogi militant singna yumsing adu gi manung da leiramba Posai sing hana huran tuna lauraba matungda yumsing adu na mai thadokibane Maramasla yung kunthra gani thoi gi posai sing huran kiba amasung yumsing adu ba mai thadokhiba miyoi sing adu gi madakda Legang na logi matungina sapsapa thabak lokot pigadabane Yumsing adu da leirakiba midai sing bona masagi lauri yumpham sing adu da leiba phangan biu haina thinguzam malem ngan ba sahi kun ga tarit na phongdorakle Mangna hai hana pochai sing uhrala ba matungda mai thadokiba ayaki jumadu Saparmaina Police Station gi awangda khajitang sakalaga leibane ayaki apopa TS tomba leikidre apopina binarasi kawi leire Aikoi sil inau nufa hom nupi ama punna mari gi manungda iyamba halde corona gi second wave lakpada leikidre Yamba gi tungda ehaki apokpa ipasu leikidabani haukiba me ongi nubidang pung terit makharom tarakpada khangawdana kuki singna midai gi jumsingda sangchilaktuna attack chatharake attack adudage ayaksu thawai hingnana pagidamak nungsiraba yum thadok lamlaga selakibane ayaki jum leiriba adugi awang makha maning amadi Mamang na singba mafam singda kuki gi khulsing loina leibana ahanbada senfam leikide Aduba sendabadi yadabanina yumdagi angang manga ahal ahom nahamari amasung mau ahom yauna aikoi punna taraga manga lamangda hana senthoraklaga Saparmaina PS dagi awanglomda kilometer makhai mok lapna leiba asongba narak singlak amada lotke Namidadugi namidang pung taraga mathoi minute ni furum tarakpada lambida salamba kuki mayam Mahimamda sangna khraba matung aikoi Saparmaina PS tamna lake Police station na tuda anadagi sumidai khara su sensin na leiramki punna aikoi midai sahum yang khairom soke Nongyai matung pung anirom tarakpada saitu Saparmaina ta leiba midai jom singsu mai thake Madugi mamang nongyai matung pung amarom tarakpada na Police station gi television yengdona leiringaida kuki nongai paiba sayamadi utuk watuk paiba mioi lesing anirom laklaga Saparmaina Police station da thomjelake Makoina police station ki main gate nang phaiduna sanglaklaga station adugi court ki nomai sing namduna mullaga poki adubo police station adugi post sing na paiba nomai sing dilaukide police station adu da thodog adu tholakpadagi angang yauna television yenglamba sing atopaka amada punalahen ki tasing namakti thomjalaki ba miyo sing aduna police station adugi ka sing check tawba horakpada DVD dakiba BDF amasung mangna paiba nomai gi maru khara Brain fair tawbadagi thomjalaki pasing ado mafamadu thadok tuna satnakibane Me manga dadi police station adu da leirakiba aikoiba police station adu ge miyoi singna mayamgi chananaba seng leitre sengsak leinabani haiduna mi amamdagi lupa yangkai aduga imung amagi oirgana lupa sama lauke isaras set chaba pirol dagi hena ahian bakar yamada puraktana thawai khaktama englabadi haina Lanjelakiba miyoi sindagi sak ising tharang tawnamari haina lupa yangkai khonggalakpada angakpa poke Me manga ge ipung 8 minute kunthraga mangarum tarakpada Assam Rifles ki gari asoba taruk laklaga ikoi bo laurake adoba police station atugi head constable amana aikoi gi maming matha laudri loinana osisu laktri aina aikoi bo puhandana bhonaki maduda Assam Rifles sing adugi marakta yawramba mitei masa kharana mafam masida namit nini humni Lairapa pabuda maming matha laudana lairam liba karigino somdana mayam sinaraba matamasida kari tawribano hana sangjapam laurakiba aikoi gi maraktagi nupi singbo hana makoi gi garida kakaranke matungda nupa singsu kakhatlalaga makoina aikoi bahingang police station da purakhe madugi matungda haingang makha lekhai dagi relief camp asda lairakibani hai Tinguzam malem nganbada makhata na hai kumjali singani taraga mathoi dasu Saparmaina da leiba midai singbo KNF ki SP Saipau Kowa miwe mana mafam adu da midai amata leibi yaroi haina kihan kiba leike Madugi maramna hardware gi dukan phamba nan Manipuri ama sel gi demanda phagrama matung da phaba lakliba miyo sing adugi manungda midai rol ngangba yawi haibagi SARS dagine Kulai paiba sing adu Saparmaina gi miyo sing ga manaraga phakibani anusu SARS tawgi adubo Fakiba miyo edu thaturakpadagi miyo edu KNF na phaboiramke Thaudogadugi matangda haujikna leikidaba KNF ki SP Saifau na Saparmaina modbung amadi kalafahat leiba midai singsu yawi hana SARS tawraduna
नुपासिंग फादुना सपरमैना लिबा मखोइगी हाइवी केमदा अहिंग अमा थंबा यावखराबने मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा अहलसिंगबुना उ इंथोंग इंजिन तवलगा नाहासिंगना फाजिलगा थमखिबनी मियोइसिंग अदु नोंगालगा नोंथिल पुंग 3 रोम ताबदा थादोरकलबा मतोंग नुमित अदुगी नुमिदांग वरम पुंग 3 रोम तारकबदना खुल थादोक्तुना सटखिनबा खंगालकपसु लैखिबनी लोइना करिगुमा मितैसिना महिमबयम थादोक्तुना चलमद्रबदी लोइना हाटगनी आनसु किहनखिबनी वफम अदुदगी मितैसिंग खोंगना खरा सटनखरगा खराना बस तोंगलगा लाकपदा पुलिसना थिंगखिबनी पुलिसना थिंगलबसु नमदुना लाखिबनी अदुबो सपरमेना पुलिस स्टेशन मपादा अमुकसु थतुना पुलिस अमसोंग आसाम राइफल्सना थिंगबग लोइना गारीगी सोफावबा मोनखिबनी थौदोगदुगी मतुंगदा सपरमेना पुलिस की ओसी मरबुंगी आसाम राइफल्स की सीओ अमसोंग सेनापदगी एसबी के एनएफ अमदे केआर गी लोचिंगबसिंग यावना नुमिदांग अथेंगबदा मीटिंग तौरगा मरम चादना कुकीसिंगना मिदैदा खुथाबा यारोय करिगुंबा मखातना लम्हेलकलबदी पुलिस अमदे आसाम राइफल्सना कुकीसिंगदा खुथागनी अमसुंग सेराक पीगनी हाबदगी नकल अनिमंगना यानादुना केएनएफ केआरएगा एग्रीमेंट अमा खुदेक बिनखि अदुबो अखोइगी मई थादोक पिखरबा युमसिंग अदु अथोबा मतमदा लाइगांगना साबीबगा लोइनना हुरानख्रबा लंथुमसिंग हंजिनबिदुना निंगथीजना ngakpi senbiraga isagi lauri yumfamda mahusagi phibamda ingna singna leiba phangnana honabiyo hairakhi kangon kaina singleiba kolambani haiba manga fare kangon gi wangmada singleiba kotuna porakpani haiba मिहोई मंगा मखोइना सिनरंबा गारी मरी कोनना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फारे हाइरे मांडे पोखरीदा लेबा सांथन फॉरेस्ट डिविजन ना अगंगनबा पाव अमा फंगबदगी ngase yupung mapan makharom tarakpa adwaida central forest division asigi mityang makada sadar east range amasung sadar west range anina yangsilubada haiboksing tarahai village amade waithau sing usoi pokpidagi singleiba kotuna purakpa thengnabadagi mioi mangha adu amasung makoina purakpa tata haibra mari adu phagatkhibani haire pagalaba miosing adu kokda thingel leikaidagi singa akbar apokpa sams संगायुमफम सेरापुरदगी मंसूर आलम अपोकबा आजाद खान हियांगथंग ताराहाइदगी मैरांगथेम सासीकांत अपोकबा एम कुलचंद्रामदी लिलोंगचाजिंग अवंग लेकाइदगी लैसांगथेम अंगौबा अपोकबा एल भुमेश्वरने लोइना फागलबा गारीसिंग अदुगी मपुना हियांगथंग ताराहाइदगी एमडी स्मेल लेकाइ असिमकदगी रमेश खान की गारी अममम अमदी लंगथबल कुंजादगी माइपम मांजित की गारी अनिने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फागलबा मियोइसिंग अदुगी वाकी टोगी अमामसोंग मोबाइल फोन मंगासु फागत हारे हिरमसिग मरी लेनना सदर ईस्ट रेंज की रेंज ऑफिसर मांगसाताबम जॉबिन हाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खक्तना उमंकन भंगमलोय मियामगी मतेंग लोइना उमंकन मिनसी खंगलरोय उररोय आना सिंगलेबा कोलिबसिंग खुदक लेपियो हायरे मांग मखातना हाय लोगी वांगमदा सिंगलेबा कोलंबगी फारबा मियोइसिंग असी सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990 Supreme Court of India की order by WBC 202 of 1995 अमदे High Court of Manipur की order by PIL 25 of 2017 की मखादा फाबने पगलबा मियोइसि मखाताबा आइन की वेबा खोंगथांग लौखलगनी मियामना फॉरेस्ट कननबा होनाबदा मतेंग पांगबियो डिपार्टमेंट खक्तना फॉरेस्ट कनबंगमलोय नोंखरा खजेक ताबगा खोसेम की इसाउ थोगलिबा मदि नोंग हेक तादबगा इकंगी अवाब मयुकनरिबसिंग असि अकोइबगी फिबम कायरकपनने कायधरकलिबा अकोइबगी फिबम सिंग असि मेनखनदबा होनाबदा अकोइ खुदिमकी थौदांग लै सिंगलेबा कोतुना सिंग मंगन खरबदी अमुकना सिंग लहनबा यागदबा नते हाइबोक सिंग ताराहाइ विलेज द सना कांगलोन की वामदा सिंगलेबा कोले हाइबगी पाव डिपार्टमेंट खंगलकपदगी आइन थुगाहिबा असि फाननबा सेक्शन असेन अदुना लाकपने आइन कायना सिंगलेबा कोटपसिंग खुदकत लेपियु मियामनसु थेंगनरबदी डिपार्टमेंट पाव पिबियु हानसु मखा तारकले नकलमरोमदा इंडिया गवर्नमेंट नार्को टेररिस्ट कुकी सिंगा थेंगनगदबा लानी रेमोन सलिबा सही असिगी मे अहुमदगी हौदुना था मंगा सुरकलबा मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असी नार्को टेररिस्ट कुकी सिंगना इंडिया गवर्नमेंट सोकनगदबा लान ओइरमले हाइना ग्लोबल रानजारा फाउंडेशन ट्रस्ट की नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल एक्टिविस्ट KN रेमोन ना फोंदोखरे वाफम सिंग असी पामी सिंगा नंबोलद उनबा मदा फोंदोखिबने मांगना मखाताना हाइ इरांग असी हाना मालेमगी मियामना मितै अमदि कुकी सिंगी मरक्ता सोंगनबा लान निखलंबनी मांगना मणिपुरदा अहानबा लाकपदसु असुमना खनके अदुबा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अयाबा लौदुना अनिरक सुबा ओइना मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिगे असुमबा खंगनबा मणिपुरदा लाकपददी नार्को टेररिस्ट कुकी सिंगना मखोइगी बिजनेस चाउथोकनबा अमदि मखोइ गोइबा लेबाक अमा सेमकदनबा होनरपदगी इंडिया की लमगाकनबा इंडिजिनियस मितै इंडिया सिंगा नार्को कुकी टेररिस्ट सिंगा लान थेंगनबा ओइरमले
तासेंबदी लालसी इंडिया गवर्नमेंट का नार्को टेररिस्ट कुकी सिंगा थेंगना गदबनी अदुबो मिदै सिंह इंडिया की लम कन्ननब लालसी सोकना दुना लेरी मसिदा इंडिया गवर्नमेंट ना मिदै सिंह सपोर्ट पिदबसी लाइबक थीबनी अथुब मतमदे इंडिया गवर्नमेंट इरांग असिगी वरोइसिन पुरकनबा मदी शांति अंजलकनबा सिनबीबा पामे माना मखाताना फोंदोकिबदा मिदै लुजिंग सिंगसु पुनसिनबा अमतो ओइबगी पंगल सागतपा अमसु मथौ तारी अदुगा ह्यूमैनिटी की मियेंग द थोक बिरांग असिगी असुंबा वाफम असि मालेमगी लेबाक सिंगदा खंगननबा ग्लोबल बंजाराना होनरगनी लोइना महंगना हानबद मणिपुर लाकपा मतमदा इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रंट IDRF छत्तीसगढ़ की प्रेसिडेंट ओरमी अदुबो मणिपुर की असुंबा वाफम असि पुथोकनना सपोर्ट तौसी यादबदगी IDRF की प्रेसिडेंट फमदगी जान तौखरे अदुबो असुंबगी दमक तमहक लेपकनी फोंदोखि मखा तरकवा अतोप पाउदा यूक्रेन रूसिया लांचथरी यूक्रेन के खा थंगबदा लेबाक असिगी फोर्सना रूसिया की डिफेंस लाइन थुगाइरगले यूक्रेन के रूसिया का हुजु फाउवा लेप्तना चथरगले लान असिदा खा थंगबा यूक्रेन दा जापोरिजिया एरिया दा केपगी आर्मी न खुमांग चौकसिनबग लोइनना रूसिया की डिफेंस लाइन्स थुगाइरे अन अटैक अदुबो लुसिंगबा जनरल अदुना US मीडिया दा फोंदोखरे ओइ थंगबदा कललोमदा बेलबोबे खुनमनाकता अखोइना माइपाक अमा फंगले अमसोंग मखादना संगसिली आइना यूक्रेन जनरल ओलेग जेंडर टानारबास्की न CNN दा हाइके यूक्रेन असा तरुंबा अदुदगी दि संगसिलीबा असि हेना तपथै आइना महना यासना खलंबगुंबा यांगदे अनिसुबा मालेम लंजावगी मतंगदा मूवीसिंग द तौरिबा अदुगुम तौदे हाना महना मखाताखे यूक्रेन न जुन थादा रूसिया की फोर्सिंग के खुतगी मखोगी लम अमुक लाउसिननबा खुदहनबगी अध्यक्ष थरकी अमरोमदा क्रिमिया ऑफिशियल सिंग मी पाइब उत्पा तोन बाय मियामदा खांगनख्रे रूसिया न हाप क्रिमिया की गवर्नर मिखाइल राजबोजेफना टेरिटोरी असिगी मथक्ता मिलिटरी न मिसाइल अटैक सिंगदा टारगेट तौरी हारदना वखल वारब मियाम अदुदा इंग तपना लाइनना बहाइके सीडी अदुगी मथक्ता गियर साइरेन सिंग खोंगली अमसों स्मोक स्क्रीन अमा थमख्रे अना सोशल मीडिया दा हाइख्रे मरगसदा यूक्रेन न US लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल सिंग फंगदौरे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना मागी यूक्रेनियन फमानबा वोलोदिमिर जेलेंस्की दा किप्ता वाशिंगटन ना ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइल सिंग पिरगनी खांगनख्रे हाइना US ब्रॉडकास्टर NBC न्यूज ना फोंदोखरे लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स ATACMS अदो सप्लाई लाइन सिंग एयरबेस सिंग अमसों रूसिया की फ्रंट लाइन सिंग यामना मनुंग संगसिनबदा लाइवा रेल नेटवर्क सिंग द अटैक तौबा ngamba ngamnanaba piu haina यूक्रेन ना US ता हन्ना ताक्सिनदुना लाखिबने अदब ATACMS सिस्टम अदो यूक्रेन दा पिननबगी वरे पमा व्हाइट हाउस ना लाउथोकिद्री अमसों जेलेंस्की ना बाइडेन गा वरी साननबगी दमक सगुल सेंदा वाशिंगटन DC दा लाखिबा अदुदा मिसाइल सिंग के वफम अदो फोंगना खनाखिदे अदब US ना किप की दमकता अनोब $1 मिलियन सहंकुनगा की मिलिटरी एड पैकेज अमा लाउथोखे इराई नमित की NBC रिपोर्ट अदुगी मतंगदा व्हाइट हाउस अमसुंग पेंटागोन मतपियु याकिदे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दा सगोल सिनमिता महाका उनखिबदा जेलेंस्की दा ATACMS पिनबगी वासगमा तौखिब्रा हाइबदुसु पेंटागोन हाइउ याकिदे ATACMS की मतंग असिदा आइखोना लाउथोकनबा करिगुंबा अमता लैथे हाइखे वाशिंगटन पोस्ट नसु ममिंग पंदबली खुल यामोकी वरोल पल्लदुना सुमनगी वारहेड अमदगी हेना क्लस्टर बॉम्ब प्लेट्सिंग यावा ATACMS की मकल अमा यूक्रेन दा पिननबा US न थौरांगली हाना फोंखे मका तरकवा अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा लेगांगना हुजिक फावबा कुकी टेररिस्ट ताकथोपा ngamdriba करिगिनो मणिपुर की मिनिस्टर एन बिरेन मरैबागनिंगबा मरैबाग की दमकता थवाई कथोकनी लोइनना मणिपुर की अपन बसक्तम कायब यारोय सिंगतम अमतनी हाइदुना लेपलिबा लुचिंगबा अमने अदुबा मरैबागनिंगबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरिंगै मतम असिदा कांगलुप की इरांग थोगनदुना मणिपुर असि मिहातपुंगी थाकता लेरक्लबा लोइनना युम कई क्या मई थादोक्तुना लेफम साफम खंगद्रबा मियोय लिसिंग यांखै हेना रिलीफ कैम्प लैदुना अवाब फिबम असता लैबा असि खंगना खंगना कांगलुप की इरांग असि लोइसिननबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंगबा लाइगांग असना होनबा ngamdriba करिगिनो हाइबसि मणिपुर मियाम की अमत गायरबा औहंग ओइरे यामना ngalibadi मणिपुर थोगाइनबा मियोय मसक खंगना खंगना हजु फावबा मरैबागनिंगबा चीफ मिनिस्टर बिरेनना मणिपुर थोगाइनबा होनरिबा मियोयसिंगी मथकदा करिगंबा थबक अमत पांगथोपा ngamdana लैरिबा असिने मसिगी मयक सेंगलबा खुदम हाइबबो चीफ मिनिस्टर मसामंगना टेररिस्ट नि हाना लाउथोखरबा
Koki militant singi lefam khangna khangna ngasi phawba makoi takthok ngamdana leiriba asini. Manipur lenga ki oinasu MR battalion tara IRB battalion mafan masing lamlaba Manipur police amadi BDF personnel sing leiri. Harvested force sing asi khakta sinarabasu koki terrorist sing asi irai laina takthok ngamgani. Ngamdriba si sinanaba kulai matik chana leina sinapa ngamdana lei haibadu takpani. Lenga ki asonba asina maram oiduna koki militant singna nomai kapsin dana misam kaya haningba matamda hat bagi thabak chatharakpani. Masidana tana jum kai kaya ama mai thadok tana mahan khibani. Asingba sanga gi tamthi balis asina maram oiduna Manipur asi laita daba lamdam ama haibadu ohen bani haibasi khangna Manipur lekana khu tungbunna duna yamna pang dabagum leiriba si chumde. Kangluki irang asi laksina bani haiduna Central Force lising humpurom baralegana Manipur da thajalakre. Hausisu makata na thajalakli adubo masing jamlaba Central Force asina kuki terrorist sing takthok ngamde. Madunadi Central Force sing leibagi karisu kanatre aiba takpane. Magoina kangluki irang thogaliba miyoi sing khangna laksinna bagi thabak tawdre. Loinana Manipur lengak nasu Central Force sing gi mafamda mathau masak khangna pangthoknanaba haijaba ngamdaba haibadu oire. Masagi awaba saitheng aduna lanchadraba singdam Manipur miyamda fangle. Maduna Manipur lengak asi mamingtagi oina leiba haibadu oire. Maraibak ningba se minister NBN gi mimang magtada praja miyam mathang kogi terrorist na nongmaina kaptuna halakibada kaisut tawbak ngamdana laiki haiba yai. Mamingtagi oina se minister oina leibaga sapmanare hana Manipur miyam na hainare nainaningai oiribadi Bharat lengak na Central Force lising humpurom thajalagraba matungda handak Central Force lising kya rom amuk Manipur da thajalaki. Thajalagliba Central Force ngasi kari karamba maramda sinagadoribano Manipur da atopa lebak sina landara kusunate maduna asuk yamlaba security force ngasi kari maram gidamakta Manipur da thajalaglibano habisigi maram Manipur lengak na haibadi lenga gasig lusingba se minister N Birena lebak miyamda mayak singna khangan pham thoge. Amarom da thajalagliba masing yamlaba Central Force ki mathaw asi kangluki irang thogaliba miyambo laitaba fangan riba koki terrorist sing asi takthokna bani haibo oirabadi takthokna bagi sapchaba thabagadu ngasi babo lokutana leiriba asi karigino. Bharat lenga kabadi Manipur lenga na sanari balila asi karino haibadu Manipur miyamna samamnari gai jaraka sida Central Force lising homfu ihena Manipur da leina koki militant sing takthokpa ngamdaba asigi nunggi oiba maram karino. Maramaduna Manipur da leptana thajalagliba Central Force ngasi kari karam bahiramda sinagadoribano haibadu Manipur lenga na miyamda laktokduna sengna khangan pam thogi koki terrorist sing takthokna bani haibo oiragana khudakta lakhotpam thokpa thabak laukhatuna koki militant sing takthokduna Manipur da santi purakna na pathabak paikhalo. Maduna tana tawfam thokpa thabak adu tawdana Manipur miyamda utchaibagi thawongdi Manipur lengak leina tawfam thokte. Maramaduna Manipur da kangluki irang thogaliba koki militant sing Manipur gi leimaidagi atoba matamda takthokduna lamdamasida santi purakna naba singdam miyam pumba amatu oina mahusagom nangsi stan leiminanaba thabak adu se minister na lusingtuna paikhalo. Mamingdagi oina Manipur lengak leibadi Manipur miyamna supam pamdre haibasi khangpam thoge. Aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padhagasari. Channel asina domda kanarabadi subscribe tawidribasna subscribe tawiramo loinana like and share tawusu kawiga nupnamak po amakhanna thagasari.